for you. So live for your brother too. That's the only way we can change the destiny of this country. We are polarizing the country, and it's about time that we speak and criticize ourselves and make sure we change the destiny of the youth of this country. I live for you. So live for your brother too. That's the only way we can change the destiny of this country. Everything for your majo, Mama Kwaba. Ba Kensa program so SOMPA 93.1 FM Kumasi, SOMPA 98.9 Sunyane, SOMPA 90.7 and Kranza, and our Strong Voice Network on Facebook, Strong Voice Network on Facebook, SOMPA 93.1 on Facebook, and so being live after YouTube, SOMPA TV, YouTube, SOMPA TV, and after SOMPA TV now so or digital TV, platform be was be ano. But on Sabekayen live SOMPA TV so Munya or Hiniku Visa for and I'm tell you my name is Strong Voice Network team no yatenase now no say yatenas now no edu say ni yatenasia ensem pankwa ene dema yati for ene ahwefo nyina na ne de if you have bomma papa if you have bomma so penfo say umfu do so a uye ni nyina enti yenya delegate every Menshia South constituency Menshia North constituency enombedi nkomo afi so yene Charles Ado freno Kadi ono so ewo Bunu East region ono so yene no ebedi nkomo afi so Amankwa Isaac Ajare onso Sunyane West or second vice chairman ono so yene ebedi nkomo na Charles Ado Kadino Bunu East Regional Youth Organizer ono so yene no bedi nkomo ofia ha enti efia ha aboma ye yene Kennedy adubofo ebedi nkomo Raul Entry ono so ni nickname de Obo watenase yene bedi Paul Entry Obo watenase yene bedi nkomo Padmo Usu Nana Dabo ono so atenase yene bedi nkomo na afi so Collins Yaboa ono so atenase ai no bedi nkomo na nche no Shabula sisi betinasi na yede Ken Splash aba say and then the first time I would ya honorable Ken ya chini mu miensa honorable Ken as a businessman, honorable Ken as a politician, honorable Ken as a philanthropist ya chirani ma honorable Ken aye etwemu de ogusu a oye ene de da nanim se obeye ye de ye ba immediate term ebeset ye ba ebeset records ni street ebe mo wo ha omokwa no ma hyase to ayampia free say omuni message honorable Ken de said ya e ka say Laura hene e ka kire no o say o message timonsu delegate and honorable so baby obekobia no o say ono de onsu delegate free say on delegate no at night ye pa to mo mbe say fear delegate no omuni delegate ant na ye no to mo ko mo ha na omo process and it's why a crowd me so my crowd nansa na no last week me ye adwuma bi on Madina constituency and omo I lucky say honorable Mevisawa Kumsin eden ho abeje Madina for nanso kakra bi honorable MC on krata ye krami ya somebody no receipt e bebre ena me de buy eni na ma bet na be ka se obi ye dma wa assembly ho na wo se untua ne ka because oye campaign mo honorable Ken nti untua kama akoka ene mo invite guy no and I meeting honorable MC utimi hwe nipa nyankopon abono na oba be mane ba ehia na wabeda ma meni yam abosome nkuno awon ba wi ase itimi hwe nanim ka chanse aboa bi ba ene de memma wo so ne mum kai se e bra ben na woni
assembly for nebo mosma kofo official receipt amode ama invoice amode ama kofo ewo Madina say ebia afe shop A tax also tuama assembly no ebia 2000 cedis na de ama shop kro na se nipa ne so ntua mutimi ka se obetimi atuam dodo opebia ebia kota bia no ewo suniska omode aba omutimi fa pen de kuta me ye ebi o ha de pen atwam we 1002 or say nipa ne tia assembly no e de pen atwa official one mu 1000 no say nipa ne tia no motwam matre 1800 and na mo de pen atwere say eno no so tua na mo antua mutimi to mo shop mu dede say we fia mekayo in 2020 yeba election moko to stores bi mu e was our issues we ye mu na me fra one fa me fra deputy minister for local government honorable Collins in team and I'm a friend bona mane enumre bi e na ofre na ofai na okaje say e na ekoso e na ofre me ka chem say o mema abrante ne mra oba o mebo ni din say me na me say omra SOMPA me koya obo mi din say me na me say omra no SOMPA FM adetin na muko shop be 40 ana matotum no muko biebie ni nyina ibisa say o refi won honorable MC also on ya bekon na gina ye me say every contractor was sign your assembly o insase o de ene mama oba ene yo hawa kumsi honorable eba to de ene me do de nbesi he ya na nyame aduma next week se na pesa suit mi ka say we be make sure se nipa 20 kra na beto about Madina constituency dede honorable can be you got nerves sa ube make so be yi kofo din afri album mu na kanipa 20 kra no beto ma vice president a ombeto sa what na onsa me de atum dede honorable what na onsa me de atum tena me do be si ha ye nyina ye tie SOMPA ene me do be si ha na nyame adoma e free next week ekono no betime nka me nuanoma o mo sha say from last week ni nyina no minti obia so wakukudro ni awe se nipa na odi na chi no betime twetwaje wana shaibu savo akwaba mambe se edi o mo che bebo maku onya be ma chia timi hwe nipa nim ka chan say abo bi ba na so no ya abo na adentina me bisan say o ka so be ma police a chega na adentina ma police a mechi no udwa onum keke nipa ne ti wanim o so atwa ntwa to so ma police a che no unso na e kan say dissect una e kan say una oda no that's a chairman adentina won timi amfre police no ma mechi nipa no udwa nanum o be ye to aba hu say nkontia same person ko dum light dede ya to so aba na percentage say na unya e beto abontin e Ghana hin obi ante say ya to Madina MC ye dum light ena unya 100% Shaibu afo ni ze we yanko afo me ma abusia fo akwaba emra Kens plus so bazafo ene me pese me kire di ntia ono aboken we delegate we MPP we Ghana nia also to abama no na mpeni se su shefa yemua ena de okwatin de obatin de oja na tentudu ya pese de vice president Dr. Mahmoud Bawumia ena ono aboken ya do mototo ho na ye ma delegates and make a proper choice baabi adunu o se ma delegates no hu baabi a eko sere be ya omo ko make choice enwi no omo kata bi a o ma make mistake your candidate bi obetum na break 8 your candidate bi also a untimi fa na break 8 omo ko fast statistics said that esrim by me dispute me ya analysis omo say esrim yentimi fa vice president Dr. Mahmoud Bawumia ko because of say ko pe esrim for vote to be there e ho and after omo ko fast Supreme Court ba na me ka kire omo say Supreme Court petitioners no
Dr. Mahmoud Baumia, Nana Danko Akufo-Addo, NPP, Jeko Tankaye chairman, versus Electoral Commission, NDC, and John Dramani Mahama. MPP provided a weak witness in the witness box, and for that matter, your witness or can say you and I were not there. And Oko Court also proved beyond all reasonable doubt. So once about the coin, judge, also just to bua some. Tia Busa, your witness, not someone who can say you and I were not there. Ye Busana Sama, look at you and I were not there. And a man, NDC prove we say they were there. And a J case the mom. In fact, almost say a call in your electoral reform, but the Uncle Court was a call electoral reforms. Electoral reforms are a call IPAC meeting near Kwakunyano. Now, Obit me being an Okase, Sir John, the then General Secretary, Boni, the Ujana Bashir Sakrano. And let me tell you, petitioners, no, or Mupa can also generate box. Sir John, one for case uncle. And I dear Barconson says Sir John, one Jana Bashir Sakrano. Sir John crying a sem or court that contempt can cratch for Muko die. Ura Lankucha, but the party in pen for no matter in a no court. And this will be Johnny and no patches any pa. You didn't call or didn't ask them call court, and they be a president, Johnny. And let me tell you something. So in any case, say, oh, there are some cocoa. Now I'm Peso Quaquima, Utimema will be power of attend. Tinipana or car or man, sa power of attend your woman on funny dim. And in any case, let me tell you something. Who shall Supreme Court to a coin now? See a court to a bar. Two positioner, a guaranteed a dow. I end Mrs. Sano. A flag bearer and running mate. Flag bearer to a banner automatically president, ever sworn in. Now running mate be vice president. And son president Nakatame, my way minister of our great way defense winning. And to position only a stamp so that at the and the bottom line said 2012 honorable Ken no one running mate you. But on the court guarantee a loan of $2 million. Me the call elections, you know. Ya winning account I enjoy at vice president. Now why you Juma Bank of Ghana? No, you Juma various banks that would make a pair of Bush buy. One pair of Famba. It took Ubia or Dop Party. No, now me person my MPP for who say. And yet, then we have a case or dog. Ye to a bar 2016. Ye swear president and the vice president 2017. Party for a boabo man or more quack vice president. Ye person who they see you. And the production already on myself video. No. Dr. Mahmoud Baumia. Identifiable groups. Various group. Chairpersons for. And your Babeshim. Other thing about it. From 2012, you're bottom sicker. I came from 2012. And I came home say, this time run, you must have and see if the petition by Wamian. Yanni Gideon Buako, and an apple. A form for the same petition or man buying a bay. Ah, Mano, and they say, yes, I'm back. And today I have form for your grievances by a buyer and one dodgy, or who your papa or Kennedy Bank, a final, and this our perverse president, yeah, and it's our person, your future president. It's Subaru and so then a production team, Mr. Mama, the next video, Nyanko.
vice president and MPP for akudu a wodwana ja omo ye hwe the second video yes high Kensington media building no to hwe on your screen a man for negu honorable Ken ho a man for honorable Ken gina ho a man for negu honorable man to nkra so mo ba ho o man to nge honorable Ken ba be man Kenneth hwe sika bunch and wo yi dia ma no sha atare kokoro hwe ma me na ekọ no hwe a man for mu omo ba hwe ebi hospital bills ebi kwa certificate o mepa adwuma dia ma o pe certificate e dia ma ne ba dia akọ bia university obi so ne hospital bills obi so e pesika koye business e ya na honorable Ken wo sorto omo maako o man to nkra wo hwe wa wie obem so ba na tu be ne program wie hwe enipa omo twa no ho ahia aha say no shaibu unza na me na me gina e ho no scan sign they want come sign owura bank okoyi bisa be source enti me see a production mon ka video no mi ne mom na me ka asem nkyere MPP for fa we to wa na fa we so to wa na me ka asem nkyere MPP for MPP polling station executives a man for binam e ka kire mo say to abafa e bia na wonim ye ka mo hu de e koso ene de akoso nipa kro no na wonim say 2023 beba amana ba be kase opese obeye frank kura ni dia ma MPP enem kwa nanti nipa no ono akoto bus ana opese o kire se wodo party no wo ka party mabum nti one MPs bit bus mu Zaibu hwe wuni wo ahwe na bus asem no de me pese me interrupt you wi am no be kan bus na asem anse wanko and mon sha ade a e koso se MC bi minister bi e ka kire wo se koto aba efa ha na nsem amu ne si ye bola minister ewi echi na $1 million che ne mpaase e kire se sa nipa kro no woni wanya more than $1 million che ne mpaase enti wo ye enough so be kan kire wo se boa me na me nkonko ye adwuma mu obi because already no yesi ni frani so no be di boa toto a na wo de e na si bi so na we say wo $1 million anything wo kan kire wo se kone koto wa ba mani pa sumasi ba wo polling station executive dollars do say na wo bi and amanyosem said dey be ameka na amanyosem ye nya amanyosem say ne fe na efe na odi akire say be ba ban mu na bia ope police ope nursing ebi ko hia a letter of recommendation anaso hia penny of afo afre safo nipa sumasi eye me ba aboa na masoma ro nchen ba sankofo ye to aba mama ye hu mu biem ebi ni say identifiable group say omo the petition akosi Gideon na ponso oma ya em say omo give answers no still it has not been met no say they ya ye be fire bus near co vice president no omo call the dental no nim say ene beba omo pe omo ampani dibrene de edi enti odwane ja omo na yan hwe fantoto honorable Kennedy kwa ma compare Japan wa enipa omo bae no omo hye MPP atade o but hwe Dr. Mahmoud Bawumia de na hwe VIP ni si omo baase no omo ba en sebi omo nya Ghana fo nkwapo omo hye MPP atade che se omo ye manyuko no ma ba odwane ja omo ba Kennedy Japan omo ba no omo hye MPP atade o hye honorable Ken picture no video no omo hye MPP atade o ba omo ye Ghana fo de ye tuan school fees ye tua de ye tuan hospital bills ye tua de ye man ba admission ye de mano de ye man ba scholarship ye de mano when ne kan se wo ye kandini enya honorable Ken enchane ne buafu masa ye mfa to nchen nipa no ba mo wadwuma no nipa mo aduane adi nipa odwene wo se wo ye Ghana ni Ghana first na ye nkofa se ana we siremni ana we watenten ana we tietia ana we na sere mesramo uye MPP polling station executive me say adina wa hu na TV no so no ene sebe nya Kristo ni afa ka ne ko say we nsapa because MPP fo aboabo mo say omo ko mampanya be di akiro okọ no pam wo mo odwane agya wo mo and yemuta za video we e ko viral wotimi to ne sasa afro mo say momra na metie mo from that time ne be sin ne wotimi to ne sasa afro mo by nani pass we e ba mo constituency e ba be ka kire mo say e na munni machi munye senam to am safo asemo ya ne empese be ka but anano per on Dr. Mahmoud Bawumia okọ Asen Central na asemo ka cha Asen Central for say wo join MPP in 2008 to no amu akanti kan eyi na safo me busa MPP for say ye kofa Fred Bray from CPP man be di MPP anim as the chairman ye hu de oye MPP
Now Obia or joining MPP in 2008. A dear not be party ma. One, when you're polling station executive da. When you're electoral area coordinator, when you're constituency chairman da, when you're MP da. Your man to straight to vice president. And the struggle I cost to a polling station one te. The cost as at electoral area coordinator one te. Constituency win MP win him. Na mo ba pian say ye man in kontu party Frank Ekrani. Na sabi se mpedua ye musa say all join the MPP in 2008 no amanyuko bem no free be join the MPP amanyuko bem anu free e be join the MPP a man for did nam and on advice on mampenico for me call epic and ye no kre eni po mo advice on mampenico form call epic omo ye emro for ma mienu and the team was being led by the then finance minister Osafomafo ye musa say kwamna Japan say tawo mu hu say no oba as PA to then governor Paul Akwa. That time ni hu no castle. Saturday nyanya be Jubilee House. And they see day and the say ni po bad advice say o mampeni. E man e call e dey Ghana e call Hipe. And yesterday MPP mpeni for say aduane na mo pese mo force e miedi no. Enya aduane pa. Aduane na mo pese mo force Ghana for MPP for miedi no. Enya aduane pa. Ni party party structures ase. Mo musa ne say party no polling station yeah the nipa say in the constitute polling station oh ehun sem te say wonim ye musa say electoral area no electoral area bia no electoral area coordinator polling station do say no supervisor because wo ni aba constituency onye MP da MPP mu yemfa den tena say schooling no MPP mu enti ebewie ebese de Fred Bay ye Fred Bay say bi ki ankoto aba antu na mfiri so a ke bia bi o de MPP fa na kenye ti mesre MPP mpenifo se bi mo fi se ene na danko akufo ada ba be kan se on support obi a ti mo na mo de president din ana president say na yesre mo president has spoken ti di enim yeso be ka party fo hu ti mesre MPP polling station executive say eni kwan se wo tena ho na akoto aba e de ma number 2 na ene ni case me busa masema akọ safo ene se dollar eye 2 series ya anke de dictator be campaign big dollar aye 2 cedi and a dollar ko 5 cedi da ke the digital be campaign and na ye ko polling say constituency engagement no one of the key message Dr. Mahmoud Boy key message aye dollar aye digital also network in that be digital and a Supreme Court and me musa mo MPP delegates and me no kan musa say ka dollar ye 5 cedis ya and ke the digital e Supreme Court be campaign ke the dollar na be ye and so for me busam MPP polling executive say adenti nene se ka Ghana so yanko IMF and can Supreme Court be campaign na die wo mu nie unima ma ekiro na danko akufado one the commander in chief of Ghana Armed Forces watimi abo oman ne ho ban ama oman ne boni bi anto ye mo aya mo say ye board of Dr. Boy Medina ne ye kasa ti MPP ma be cheche mu obi an kasa nche MPP aban na as president no watwa Ghana gas ama honorable Ken board chair honorable Ken ko Ghana gas ongunu ani mazio wotwa agric ama usu afi yakuto agric minister ko wanya bonu ho ongunu ni masa nuani abu owura lanko yo che Martin trade yan hwe de waye one se one factory mu otwa energy ma obi otwa interior ma obi otwa defense ma obi ane wotwa economy enso ama obi wotwa economy no enso ama obi economy na sinitira asenti economy no wasem ne yeka entinya MPP aban ni nje no na ebi ebe a obi pese bi a wo de aban ne ba fom o kan pe o ma so pe o say o kan economy asema ana ugu aban ni ma se na me ma fato say o wusu afi yakuto agric kwa ne fefefe o la nko yeche Martin why trade fefefe ono abaken kwa Ghana gas reform so de call men ka say na dia mo ya dirty campaign ono abaken ko Ghana gas o ka mercy bi akoso wa ka ne kentimi na ka dede ka manfo be no krum ha ti mi busa MPP for say adenti na nipa na yetwa economy ne portion of the government the man that the economy or head of economic management team nipa also with my advice me call epic ye mo abaso na ne yetwa economy am na economy na sinitira say ene dollar enam ene meba petrol goil keka ko 13 cedis me busa the gold for oil na way say the campaign kakra away enti momianti ase say
by portion be a betray money panel to me yet and 20 lead party no. And let me tell you something, digitization and ya one a national communication authority adwuma a ya mame osla usu adwuma a communication about and to one ja osla usu no any fans na on an economy no one match church de ya or be $5 40-20 from John Dramani Muhammad Sam no the dollar cop do by be edu and then me magazine and then all the thousands of magazine say coins now the magazine all the thousands that say coins and the on corner ura on ye musa say MP before where you can say Dr. Mahmoud Bawumia no numero can say when the fundamentals are weak the essence will expose you no na kan e sha bu na kan on one kan o say abanya wo ye incompetent ana wo de Ghana kwa IMF anya sha bu na kan you and to share economy ni ya and ke akwa IMF and ke nsi what da and IMF yet obi ti parliament e dwana num say yenko IMF anopa 12 nu ni esi IMF eno eye hwan enti MPP polling says that me musa mo say so ye mistake oto abama vice Dr. Mahmoud Bawumia na ye de ne ko gina platform so na ye de John Dramani Mama ko gina platform so na ye ka to obi defend IMF a ye vice president defend IMF want me defend oni message share honorable Ken in 2007 ne voice ya ne audio ye no ene uboche na otimi defend chest out but then can when the fundamentals are with hey se menka the teachers are suffering nurses are suffering almost menka your vice president dey catch there say mobile money kwan say tax na ye hiafo na use mobile money and them say that bay na esikafo use mobile money I start tax home anti nipa we obey a weaker candidate for the MPP going for say president na ne ko jama hama ni ma and someone me make an informed decision and now unam joma Ghana for some katanya Kennedy Ajapong ye nto aba and na me call radio interview wiye maame bi beba no chia mo se shaibu say man fa Ken number kwa ye nto aba ye nyina ye tie sompa and the polling state society me say na me de megimudi megi polling state because here in 2007 yes man peniko for allege the candidate na land system ni na say land system ni na say land party for say ye na dan kwa kufu ado ne anim no omko to abama no John Boadu ni JFK elections out of the 16 regions 15 regional chairmen say Labour chairman won to me say John Boadu number 1 ye ko to abeku wie say party for the JFK anti monsha ba bia system ne fa no na monsha na bi on safo afi ne mate die ntia MPs ni bi di number 2 echi no me hu ayi maame how akum si ne picture in opposition picture ni e ba ban mo hu ni picture what ebi amekwa mo ka menye de me ka me biti besi form so on fa so enti sam MPs no ene sam ministers no o mo didi picture na o mo suro o mo fears nse on aboken ba ya bedan and let me tell you something o mo nenam ana o mo ka se ana on aboken de oba onye obi ene ne enye ne minister safo in the history of Ghanaian politics the polling state for some to about on aboken na the first time a polling station to be a minister. Yes. Because your lawyers. Polling station for be a lawyers. Yes. Be a doctorate degree. Be a accountant. Masters. Be a PhD. Yes. Be a teachers. Be a teacher. This administration teachers be ministers. And so for here, I dear back a polling station for. I was some moment ni bre and so they said. Yet ya man you kuomu ye nyina ya MPP for. Na ya be bra ma party ya ba mu. Ni obi akoso ne nsa se me fi dankwa busu dankwa asefoni ni ya mo position na obi akoso obi nsa aba se fi buzi ase ni ya mo position na obi akoso ne nsa de aba se ye fi dom mo busu na position na grassroots for mo hwan de mo ko hwan de mo ko enti e brena du se mo je party no polling say mo je party no e ma mo choice and that's honorable Kennedy Ajapong grassroots ni Kennedy on free dankwa won free buzia and won free domum na nya wo samsam manyo ye nyina atimu ye nyina na ye bibia bas ekopese e bas ye pe leader to lead the MPP a na ebusa wo se ofri dombo ase wo kana da bi ase na bi na ofri dankwa ase da bi na ofri buzia ase da bi ase na unqualified how obi na kan ha no kwa so kwa e ba ne say
ɛna ye koye adwuma de aye nhwe ye musa dankwa edu sikatua de aye ye musa honorable Kennedy topic niema fourth balls na de ade yiska ne de ye musa so fi dankwa so fi domo so fi kwa ebusham enti ebra so se polling station for mo sorry na mo di party na mo amodi a nipa amopɛ na mo de ahye nsɛm sɛ wonna ne party nkwa because the bottom line say o hwɛ o da mo hwɛ nipa MPP mu o ma di ye o mu no o ba treze o ma se no na bi o mu firi buzia o ba treze o ma se no na o mu firi dankwa o ba treze o ma se no na o mu firi wi adombo na me busa wo grass ni na ate form ne sɛ safo o de ni wanya shaibu on screen so yes on de ogina ho on kwafo mo ye the umbrella nyina si ne so hwe edo mom go honorable Ken na wia umbrella yes si ne so chi ne si ne so because I was say na said yes say na me ka na said say enipa o ma begu o hwe omo ana o hwe omo enti polling station ni mesenya no fede say wakoto abo na safo me busa polling station for no say nyame boa on the 4th of November no say ebo 4 p.m. ahemfa na do abra bo fa nyina ye tie sompa busa hu say after 4th of November what next ya to aba o to aba ni wie say about me we police executive ya kohwe verify o ko to aba ni wie ya e de na aka bi woni da so ne sei anasa o san atwen fie won twi bi o san atwen fie won so bi na sa me busa question bi safo team be pa na ope se ba ko pe team be ma ko pe Real Madrid good the only team player be na ope na se player me na sempa CR7 okay CR7 se CR7 ball wi no ro jersey no e de hye wonsem na wo twam na ton pick out obeto David me ba be ma mfato emfato no se MPP amanye ko eyo mu no your neck e wo ho your national executive your regional executive your constituency executive your electoral area coordinator and your polling station for money bo na nipa watimi ahu se party ayo mu ni omo party ni wura no eye electoral area coordinator and the polling station executive eye honorable Ken because electoral area polling station executive mo perform 4 functions mo na mo to abayi electoral area coordinators mo to abayi constituency executive mo to abayi MP mo say to abayi flag bearer enti mo na party ya mo dia enti honorable Kede kwa ma kompeko Japan person obedi MPP animu wo se ma me fa ni die emma polling station ma me kom na so and started say wo ye constituency by constituency matna party mu ache omampani na na danko fu na alanche matin ebi ansida begin kwa no mso odi agro ebi say na Ken o tu si gagu na Ken say da bi o omo na party ni omo de o me wura no ma me kom na so honorable Ken titi form no and them also man for susuensi omo ba mo na so and in fact one be the man say the original na wonu hu say yenko polling station for no honorable Ken say obu twem na say ro pick for no so ba mundi na omo na ade omo say ebi mu start ye na omo ba wiase nyum yenim constituency a omo me challenge next week me do omo first constituency nyum omo boy no they go buy down their heads no na me de ne honorable Ken started to de nyame nyum hozana efa ye no ebi mu start so ebo nyame nyum and omo suensi honorable Ken na namo no so and if the original one is there who kwa akopɛ the duplicate in the head and to your police says that the original one in honorable Kennedy kwa me akompɛ Japan shabo yensi from and to di agro na akoto aba na fa nche na sa we say honorable Ken eko police station a o kan life story sa me frasin dompem abo o ha ana nya na owia na ade ko twi taxi ko yesi ade hye ya obi se me na me lodu tima the free samra boy bakuma se na me twi uba honorable Ken say okay so say o mama ne papa eja no ne stepfather and a cost obi so up also say me ana me da soto me kom eku school now you have say na o papa ye minister and na person go papa ni ma say papa no ntimi hwe o ye responsible na o papa ye lawyer o papa ye minister the minister be no ntimi hwe ne ba enti mesram polling stage for and na da ni nkontompo no e ya doso wa manyo asem and then me advise man panic for me call he pick man am say me want that man panic for mamu first time na won ka ho say be we PA na me say be safo na me say me safo PA
and yes, I'm a bit my advice. Be a general manager. Maybe PN, me see the answer even to the general manager. My advice. Ye can't throw because ye need contribution. I will MPP. The polling station and then you made the as some make catch them say. We a polling station now per se wa brabo. A sister. O per se man you couldn't feel so you're part of a man you kuna or candidate. Your honorable Kennedy Kwame compare with them. And now sounds so per se MP because what na bemwa mu break 8 ya a Kennedy because e ushe nipa dubia and a man fa ken number men to aba man fa ken number men to aba because party for say Ghana for say or my bread the ordinary politician ye per politician or kind of I'm ka say man say ye pa Kennedy hu na da baby message here no he obetuma nya sikani all right but they be a uni ayam and touching so uni skanche obetuma nya sikani all right but on kind of correct obetuma nya sikani all right but on gudru obetuma nya sikani but on pe politics the difference between honorable Kennedy Kwame compare with Japan and Donald Trump when say Donald Trump when you good politician or you sikani all right but on you good politician but honorable Kennedy a good politician you muta Trump ne political party said we see a what is Trump did yet or by election how they Trump did but honorable Kennedy will be a MPPT you charging for treason no be as treason was a make court treason a ball ukwaku was a make tonight witness box witness boni pa no timu say what he sat comfortably and tin your uncle say will be treason o ja ne good bed so ekoda student mattress so be na for cells the honorable Ken contribution e wo MP musafo me search me be say 2 million me adwuma keto bi hwe if in 1992 honorable Ken otu MPP bosia $3 million 1996 honorable Ken Emma MPP 15 pickups 2000 one of the biggest achievement of honorable Ken is say waje asen not seat ma MPP 1996 MPP parliamentary candidate NDC vote no ye 13,700 but Ken seat no edma MPP o keep seat no o compressor and a chamber call asen central waje asen not to one say by election kan one NDC awin mu miensa MPP awin mu baako e kire honorable Ken o share 3-1 no ma 3-1 in 2000 honorable Ken air contest asen win no wasama MPP 50 pickups in 2004 my MPP 100 pickups in 2008 on the business partner almost 245 Tata pickups brand new honorable Ken kwaso esato 77 Russian truck jeeps edman and now you call Bana constituency krobi de sabi almost share that constituency share that train honorable Ken can we see kwan share honorable Ken dance din 2008 call was sama over 1 million t-shirt 2008 corner year call runoff 9 people and plan to call runoff honorable Ken or my 2 million Ghana cedi that time no na the late vice president Ali Muhammad or no man penny go for na Ali Muhammad abo man penny go for how much share Ghana cedi into one cedi na equivalent to $1 into $2 million Ghana cedi na $2 million in 2012 honorable Ken and a cycle guarantee a loan of $2 million American elections no na me say honorable Ken to the ye boss MP me say gum say honorable Ken ye boss dey bia ko guarantee loan for my MPP ana sa 2012 ye call ye lose ye no and obi e call gina witness box mu e can say you and I were not there no feel say achievement obi odi $2 million but na work you and I were not there 2014 honorable Ken and say funded Tamale conference na to abayi Paul Afoku ene Kwabena Agyapongo e buy and Osha edidi musa over 2016 ewini ya honorable Ken eto use pickers 240 my MPP and e de wini ye and do your honorable Ken sa niam we nyina wo ye wie ye no na Dr. Akufo-Addo buy no e ma no onya adwuma ye vice president nya adwuma ye Osafia Kuto nya adwuma ye Alanchamati nya adwuma ye but giving back to the society no and we see cardio and dialysis center at the cost of $6 million e de ama Ghana ebi ni say konfano cha ban ya sabia o ma fidie oncology department Linac accelerator machine $145,000 okotua hoka ebi ni say Tamale teaching hospital o mu hia plant ya okọ mom 1000 kVA plant ebi ni say esonfa so no bi ni say Ghana mabunu ekoka Lebanon enkrabo $2,500 ekoka Lebanon what did bottom sika $400,000 me ekofa enkraba enkra no safo emu $1,700 esiremofo ya nya sem ni bia na nkofo mama
and the moment as a man may ceremony. And Safoy, on number 10 years, I never wait Kakra Mabono. I know some say, then the Ghana Mabuno made a year Jumaye. And me be the bigger coal store in Africa. Now, on number can there be a progressing because coal store starting the Temano. Now it was a coal store, a bigger coal store in Tema. In Ghana. A bigger coal store in Accra. The bigger coal store in Ghana, the bigger coal store in West Africa, and now the biggest coal store in Africa. Chester retirement, about the biggest coal store in the whole world. And no dan chayam, on our can we not send there. Mammy steel plants at the Miria, they be an nipa 1,000 the Bokojuma. One shift, ever 500, another shift for 500. I don't say, may ya know what they are, and they had Namin call a table a mountain. Namin could be a starch factory there, ever. And to me be a starch factory in Saturday, oh, we are there. And yeah, my year at table, Mensam, I don't know for 960. Day nipa 960 the Kojuma. And the men called be so prime. And also before nipa de 700. And no just I will ye we are debut. And they are sent, yes, say, be a bodama or bodam fee. Oko asen mansoa. Or what footland. I will produce orange juice. Yembusa all that other aspirants say. One of it makase sebi. My beer factory me crew. Obi nche. So obi free ajoso. Obi free wale. Obi free Kumasi. Omonche omo factory so my beer no crew. Nye krom kwa God baby on factory. Omo factory si. What that be so there ya fa on aboken asen oho no free. Obi anche. Say e border me free. Na sabi when na on aboken say still or say me kwaswa eyemo. And wo yemo. Ada me ka obi say. Yeah, obi say yakọ bie damp ama na we wo sirim. Na me say Kosuya ade free on aboken no. In 1998, right? Yeah. Monko atwuma dida. Me ka say we akire obi amfa ka nko dida. Honorable Ken Facepons and Maku num from 98 besin a pebia and dam neda. Nipa baku. But Sabi, Ubia ya pone a buying 2 million man or conside dam a dam nawe. And to Honorable Ken, were ye candidate or damusonko? And to MPP near, don't underestimate Honorable Ken. Names Honorable Ken, ne strength in MPP, Safo, Honorable Ken will be a umuvu party. Sure, yeah, quite Tamale conference. What catch Sir John said, by the party, Nicono, and ye able to. Sir John Fusubia, or move with delegates or Mudinachi. Your badge on board election, what John Bodu. Your party office one. Ye pet ubi crack and answer much another. Ye nya, and ye ye be move and you move party inside or Mukudi, JFK. Timmy so young people near, police station near, and Momo and intimidate too cry. Oh, be no bet my intimidate too. Oh, be no bet my intimidate too. And you know, Messramo, and ma ubia intimidate too. Baby a person to abakono to abai de echo. Baby a person to abakono to abai de echo. Na ensuro obi antimi nyoshe. Baby we do sabi from 2017 ebesin ye didi agya. Aka me check na aka say 16 months. Ye ba be to aba. And ye more than ye didi agya. China nko na obedidi ameyana. To aba makadi ohene Japan. Na omwa Safam said better Okwahman. Oh, the Yemfa, funny a number. Intino, Messramo. So, yeah, polling station executive. Now, Pastor only a dim comma. Teach you or Ghana, but some polling says, what's an high within and no constituency. You know, bon comma, come. And I'm also more diaspora and person friends. With my friend, number is 0278 88 68 0278 88 68 0278 88 68. Me send high me a delegate me of this constituency I don't better platform so ne no adi come. Sabu ye beda wase yenya nkrai se ananya ntie se akwanhia bi asi o baby na yama no bofo online so ye ne nkodi nkomo ne hu de ekoso. Good afternoon. Good afternoon, sir. Bibia boko na mi adun bibia boko ampacho he na akwanhia no asi akwanhia no asi. Okay, yantene kan yebesai ababiom na yene no edi nkomo na ansa na no Shaibu accident asem ya na we de Shaibu mun nyina yenka mun nyina munfa mo asomfe me kakra ene me ni nua be ma yima ifri enkran eba Kumase tinyankopon amfafia
nka yante asempa nke yehu ye fit whether see you say the be so be ya enim na ye banana edu nkoko bypass hono from nowhere near can chance say e wo so gbagbagbagba o de yanko ahoma no somra hello yes sir okay me bacho transfoni ready mo fanche ajina watuntum bi ya ha na ye kopake ya ye kan back tie no not 5 ebom no 4-2 na ka 1 pe one so yehu ya yeso ma ena so etutu yensem na wo hwe nkoko bypass yi so na eja yenso yeba na gbagbagbagba nti nyankopon de ode ho tunu so ade nyina di ba on ewie owie ena odi wa ufiri wa komam ene utrim eya ade a bebia obekobia no nyankopon odi wachi nansa na meba mabedwa force no mo question bia me pese me bisa NPP mpanifo ensem bisa ba ko mienu bi ana miensa abroso a miensa asemo edika ne se a wiki enyemba bi koso ewo honorable Mavis Hawa Kumsin ayampia otoma honorable Ken tebisa party mpanifo se omate anase omonte ye bisa se national executives neck okay yanko ahumani sumra hello yes sir okay we dey here for Fancheme network na educate kakaka as a question isi wo wotra nyina hine na o ba bibie ne a ye friend kwanta bi kira enkwanta hona sa question isi ye sa ka no ifri kumase a eko bibie ni na ka no ye Hyundai ka selun wani bia eye unregistered number wohwemu a afina akoyi ka no di a free port or the bibie ni ena question isi de ban ba ye ne se wodru ba bia swedram wona imdika wom kakranti no they will pierce by force a half and a boom a dane no a man a cotoya to say Kano Yamisi and Kano Krenya obetimin for Afasa or ye Amano I Yamiadum and Yadia driven in a way by an driven in one next or the fluke must ever be any. In Chebata and Amia, Epiano at Nibabi government hospital, Sir Omrana on Babaji Ayasa. In TDH, Yamia my female self when the DH be asono, a debema at T4. Enti yebet mi akansi so do ase driver ni no nyamiatom ne hoye wen okay ya dase enti emrepa mu ne besa ba won chen biom okay we ya mane bofo a odi free enyina hini ede ebre yen na yentoa ya se mbisa no so yebisa NPP national executives no ene neck empanifo say omonte ana omohu dia honorable Mavis Hawa Kumsin eye ana ayampia otoma honorable Ken no omonte ana so omate ena omo eyi omani asembisa etosumienu yebisa say honorable Ken onye NPP ni onye party ni Honorable Ken onye member of parliament Emma NPP ana so a member of parliament ma NPP dia eba ne say ena obi enyan kasetia ana so obi pese odi Honorable Ken anim ye forma na party mpanifo no obi aidi obi ankasa Honorable Ken de onye nipa enipa ho no emoja eninimu omo ye no ye din a na obi ani age but oba na obi yi ne ho ano a muti hey onokwa obese party no ogu party ye bisa se
they are ordering I heard their bed fee and ordering once na buy and yes sir and they say ube twan to honorable Ken so and as open say wodi nanim eye form no one pene ama one fa nanim anya form a mo say honorable Ken onye ogu party ye besere MPP mpanifo samo pese asomdwe eba ensam ye nyina enim bio efiri soro besi ase ye nyina enim bi enti sa point you now the any chire fie dia hebebo amo ato yebebo ama wato now to Honorable Mavis Hawa Kumsin. Why Honorable Ken? Why Kennedy Japan? Honorable Mavis Hawa Kumsin. Why Ken a Japan? So as far as from year 10, I didn't want single Honorable Ken out. And then Honorable Ken I see a China Honorable Ken I see. Oko kan first one. Who pushes our person about now be panichel one penny or say who here. What's up, babium? Penny for so din. Na ya kwa can be an Honorable Ken kwa can be dia. Mo say Montiase. Honorable Mavis Hawa Kumsin, why in Oya Jumamano? Or a cabinet minister or a minister. It is a president say on supporting candidates we are then your best friend, Mr. President. Your best friend, Yansade and Sayum. Unto the ministers nefo. Unto the CEOs nefo. Unto the DCs nefo. Unto the mayors nefo. Unto the deputy ministers nefo. Na adubro Emra party nimo. Honorable Mavis Hawa Kumsin. Enema shautu. Enema shautu. Men try. Wouldn't treasure. Na besom. Atenti hu etuauto pa. Men wouldn't treasure. My first question I'm bisa Honorable Mavis Hawa Kumsin say. Uso Honorable Kenana. Na den na waye ntia usuro Honorable Ken. Ye nyina ye tie SOMPA. Honorable Mavis Hawa Kumsin. Usuro Honorable Ken na den na waye ntia usuro no. O say Honorable Ken in 2012 and 2016 and back so abe campaign. On te oni dwumadi nti. O sorry a no nam campaign as so a campaign mango for only dwumadi e ba ne say na 2012 and 2016 oba ka so abe campaign ma o na 2012 2016 now no can back as abe campaign ma no vote say na unyae in 2012 vote say na unyae in 2016 ye mfa to 2020 na wa maka so no vote say na unyae Honorable Mavis Hawa Kumsin ye bisao 2012 2016 Honorable Ken back as a campaign ma no vote say and na unyai yam pese de betuja je pese o the honorable thing the one kasa bra say dia one ordinary be audio data platform say nipa pakra on Sunday audio nfa ma Honorable Ken no ye bisa say 2012 2016 Honorable Ken ba no how many votes and na unyai e o kaso in 2016 Honorable Ken ama ho no how many votes and na unyai also Honorable Ken ama oka hey atiye my refrain Honorable Mavis Hawa Kumsin atiye my refrain in 2016 uko worship our tema committee 1 worship Chairman Robert Kutin ni warehouse American pickups ne go na akofai no bisa Chairman Kutin say when the sarcas ne be go Honorable Ken sika and the toss pickups no e de be go and na o ma akofai bi o say wa Honorable Ken amount car atiye
hema refree na me maame eka asem bi o sha me ba na maame na akokɔ bi wɔ na ne naye ne ya ti na ɔpa akokɔ na asem na maame ɔtɔn nam nti wakɔtɔn nam aba ebi aka no ɔde agu ɔkɔfo mu aba no ɔde aka na gu gya so a ɔkɔ sɛ de be ade ɛkye Friday a ɔde bɛkɔ market because fusu no ɛdɔmpem ne fusu Tuesdays and Fridays na market day nti ɛhɔ no Thursdays ɛyɛ efom danti no akɔfo mu aba ɔbɛho ne nam na ade ɛkye a ɔde akɔdwa na akokɔ anenaye ne ɛkɔhuri gyina opoku ne so ɔsɔ wei no ɔsɔ wei no ɔsɔ baako ɔsɔ ne nya ho sisi na mama me pagya ade so ɔde bɔ aboa no ɔto ya na aboa ne nam ne nyina agu fam mam sɛ sɛmi nim sɛ obenya ya aboa bɔ ne si ya kamiku ntem nti yenim sɛ ɔno Mavis how kumsin ɛbra wei ne ka ɔde ba bɔ ɔno abɔkɛna nka etu yɛn ho fo wɔ ho SOMPA FM nka yetu yɛn ho fo ɛwɔ wo ho Honorable Mavis Hawa Kumsin yɛda wase sɛ wa admit sɛ Honorable Ken ɛboa enipa ɔboa party for first na mo say enya no korɛ but ɛne wa me yate aseɛ sɛ ɛyampa sɛ Honorable Ken ɛyɛ enema ɛde boa party ni ɔman mufo na yebisa sɛ o say party na ma Honorable Ken enye sika na ɔde also de boa party yebisa sɛ in 92 9 people power 96 9 people power 2000 9 people power 96 na 92 a oyi $3 million onyi $300,000 edema professor edubuan esade ni company supercare edje besia $3 million edema NPP no 9 people power na in 96 na Honorable Ken eto 15 pickups edema party no ema NPP no na NPP power na in 2000 auto 50 pickups no na party no power na hwe ma ese so wanya bibi ama wase a yenyai monocro no wose Honorable Ken cocoa board contracts okay Ghana ha yebisa say how many contracts na aban etimi ma ya abandon a yentimi nya because of mobilization and contractor no at the back site akoye adwuma onya ono so niska aban so niska be man nti ekwan na nwen nese wanya edawase so Honorable Ken aye adwuma kokobo ni ECG oman yenya ntua neka at least what admit say Honorable Ken odini bottom ska ena ye contract ama aban no time aban no be pebia no betua neka sometimes we betua neka kra no na dollar no e cost madawroma because government contract na buy in cedis enti ye betua in cedis no be wi na obesa say o de kotua niam no ka obrochi no na waboka enti ye besere Honorable Mavis Kumsin now yes specific say 500 million Ghana cedis cocoa board asem we na Honorable Ken empese beka but we there mia ena me say we make no asema me beka na me say we the meka mumisa MPs ni ministers ni CEOs any party mpanimfo na omje contract wa ban mo munis come de beye no omkwaji ska Honorable Ken ho na omde akoye adwuma no omu ye adwuma no sometimes kono na one either ono anasa na yere na bedi akire akọ supply sa ne mani na awo nipa ni dimu because say obi o de $3 million amount $4 million amount $5 million and as $1 million amount o de koye adwuma no nto be chesi payment say de unsa beka usika na on nsa kan de onje interest e wo so we sa ne ma we di bo party no enne Honorable Mavis Kumsin ugina ho oka bisa MPs ni bi bisa ministers ni bi bisa chief executive ni bisa party for ni bi say yempesi ye bebe obi adin omunya contract no munya scam fanya hwan ho no mkoji skade contract no mko executive contract no na ska say no no can charge say no de to so say mu wi a me o percentage say onye 1 cedi crowds and ni $1 crowds so
mo mo se me boa mo mra abontina mo ka say asema ye meka no ana asema ye ka no enye no kre o so no can say owini a and when partner and to aba mana obekwa kwata America sa entro be ni o se se mo koso ye dia mo ye tia no ne dia ti se obi ti se wo ona mo me visa akom munti eno no bo can say when wini na se mo koso ye se dia obekwa kwata ba bia adwen no na nka no sabi wagimi onfa ni sika na ho den eme boa part na mo owini wie a makodi mu pose akese na mo asa de nima be ye form there be ono so ye wo no ofra busuam te mudi na tem moto so mbegu na nima ase no mamo remfi mo say grounds no enye mamo nti mo na mo a ayampia na mo tutu na menka se mo nkyere mo sa enibre fun tantan no ahoya fun tantan no ani otan tantan na mo de se onabo kan so no eye onabo maybe sa wakom so onabo kan ya de ma of party for na oka e de asem nipa nkran se oso nya opportunity e so party na yere oso party no na memmo bi ba e bi ba so wo see president force ama wo de ambulance contract e de ma president ma no de sa 307 ambulance ne buy na because the president manti $1 kroma farmer wonder na wo kan and na o they all can be good president ni mu ase e de good party ni mu ase no e de wana wo kan na de ono ye e de promote party no e de say afufro nkran no so abaye yiro mo aso party ndi e so nka na ntum ono mo me bisa wakom so wona wo kan say president force e ma wo de ambulance contract no e ma ne ma e no mo ye ti $1 kroma farmer enye ye ne kan yo weak minister. Now we a minister, yeah, criticize this idea shows us say cry ambulance and bra. If you are president who hey now win to me into a car the man and mamma. That's as it was after your carabonte. Waka Sassy way. Your carabonte. That's after there because of mamma no. Me who ni picture B and then the picture. Na mu di ntia mamma ni tracy or ni TC from so be adwuma e dey amobi no. The one line say sa mamma me is how I come see yesterday no. Onye wafa na fufura mane fa nko no aboken so enye na fe no aboken kra because on aboken NPC ya wo mo Ghana say 275 no if both the NDC and MPP obi na to no aboken obi na o very influential say on aboken no both NDC and MPP mo ye ba MPP mo a MP ben otimi ka say a seat we ye nje me ko jama MPP okọ ha na okọ akojera MPP da enti wonya wafa no mu say ma iva ma kumisi say wo da be no free constituency akwa campaign mu bi da na akwa ya we impact at say o maybe how come see ye bodin e wo Ghana ha na kwa na ye bodin o SOMPA mo ye popular ba ono oboke no boni din akora bi anim ba ono onye minister do won sign na bon land say ye mu say what ma hu ono oboke ne contract da kuku board 500 million Ghana cedis o ambulance no say na onye free so na onam na so president manam but safo on say me enye mo nwa on say me how come see support number 2 Dr. Mahmoud Bawumia. What's that, Dr. But me also na was vice president Yajuma phone. Enya Yajuma pa. Vice president Yajuma de mawa. Enya Yajuma ntin de ende. And this an also na ma also the war yes say. Also go man peni numa say. Ba ohun say one the boss. O man peni enu nyama. Wo de ahye omo no. That because am here. We MDC mu krampa ho. O man peni that down you know because Flawless Jerry John Rollins. O de aka bi ba you. Anye ye no de Mos o san de Mos by. Kufo e de aka ona alliance ko fa Aliu Mahama so de eba John Dramani Mahama e de Misata ko fa Jinana enso ba won ko ade na na do ko 2008 anyeye 2012 anyeye 2016 as anyeye enti na do na yeye ne se uti ka so ana ye ma menya adwuma to the stand said e ka so ho sa se me ka so mboa MPC o mo ko ye ku e wo Kenufurata so no omunya di Dr. Mahmoud Bawumia chi because no person engineer na na shase yes on na shase said omunyi economy no and say Kenufurata onye just Kenufurata oyo mampini ka ti o adin ka foni to na da kwakufu ado papa o de aye won but uko share MPs bi achi
and on call parliament saying to Kerofolata and Jai or Pam Free Finance Ministry or not say any. And Tenya wants to be how commissions to DH down, so yes, I don't know. A year ungrateful to the president to the stand, say, we saw Mampenije ambulances contract at the man, Nema, and almost sign. Into one she was so. Hey, that's the assembly. So Mampeni Krakaya, and Mampeni ya Babo and Tebeka. And he, Savoy, we said that they almost say a ton. MPPM in DC for no one at all MPPM in DC for. Oman Casabian. I chance and this focus so much say, and now Oman Penuka and Eddie, what a procurement officer. What's the sound contractor? Because maybe how commission say Oman Penny and of course, but and of course, our contract. Dear Nebeka Shabu, young Fancy, my brother for Atanasi. We better not join a conversation no L WhatsApp 0598 551 383 0598 551 383 for WhatsApp message bra back in camera afi ko Facebook Strong Voice Network neja message or back in camera happy birthday KCM koma Pius Kofi Akon o MTN Ghana ene ewa oda asasi Friday so amount enti Pius inumsa wo hwe bia wo bia no ya dase afi so Mr Mudasiru Sule Yaman o Italy also yadase o hwen Mr Kofi Opon Brenya o US o hwen Mr Kofi Alexander Kofi Dogbe also o hwen Dr Kofi Blessed Foster SOMPA owner also o hwen yentwaso mema badwa for akwaba incoming president Kennedy by your microphone mama incoming president Bibi aboko de. Okay. Paul. Mini. Akwawa. Yeja. Bibi aboko. Nyankopon no mpa boko. Okay. Hey, gray hair de minyana nka metresu ne go. Ciao. Minya. Ubenya bi. Me papa, na nsa ho nyina gray. Me de gray de me papa, minyana nka metini ne gray. Padmo Osu. Hey, Padmo uche ni de. Sikawo. Oh, okay. Collins Yabwa. Yeah. Bibi aboko. Collins mention as every also. We are delegate. Yeah, we are delegate. Oh, hey. Oh, mention not. Yeah. Ya den wo hu no kan wunti aba. Nansa na no. Na Shaibu kan se bi. Say vice president den na ma otibas manya no kre. Otene Land Cruiser mu. So mu bedru ba bia mo kona na wasi. No ko join the bus. No continue say bus ba ko pe no omu nyina tim omu de nam. Ende omu de dada kra eno omu de dada nkofo. Anya sa na tie. Ote Land Cruiser mu. Oben a na wasi for makwatena bus. Yanko. Yo. We chat here for nyina. Na the way police ni Shaibu. We chat here for nyina. Yeah, Joseph. Collins mention of the police station chairman. Okay. My police station Juma youth organizer by organizer. Fancy me 20 years money. Hey, the department. Oh, how many years? About 38 years. Hey, the department church. Adoko form time nyane susanso na department here ni napoa ya Juma ibeche mu ya ne Collins so man kwa na ma ba na bo akwese kono so ti aso menhia no fache me Collins ameka sai si ehwe vice president ya se mu hu poster bi a epia bonten a na ye vice na obeye flag bearer 2024 na be de akire ma teokogu prempa me na me yes poster ni pie de ho Ghana oh yeah me na me yes poster ni pie babia to tap poster no babia na ebra me was a kan ayi ni ti pe na mitie kan ne message na fei upia bonten a ensema efomfo no ana wo man no e kafa Kennedy ho no a se yanso e pese ye break 18 enti di omane kan mo afa kan ama me ntoaba mo afa Kennedy ama ye ntoaba oba me shop a poster bi brebo ho ti me hwa am si dabi yempe flag bella NDC for ba take over dabi ye pese ye break 8 ye said ye form me for be for trotro obekọ sport and that you kuro for my ya me Kennedy ne ete ho not that be nsia bi no mo te yachi
na ka ho asem omo mayor asem omo kan say abato dey say MPP for yi Kennedy a enigye pa na ebeba oman mu efiri say Kennedy Agyapong yo bi a say oba na so betra Ghana kunya so enyuma bebu amobia anya bia not necessarily na kasa asem o kro from ya na yeso ana ete obi ani ho na MPP atade bia na bibi hye no na nso na omo ka enti metie fam se dabi ene ye pede betima break 8 na Kennedy dia ene yesem se sam adwen 10 ena ema be di Kennedy achi na wodi Kennedy achi nso na se wotie message a baby bia obegina wo ton Kennedy nsem bia na ekon 10 SOMPA nti wo ton na omre me kota pa kura fo ni siburu so matena ho manfo kwasiase so za ta pa ile ho de me wura ho pa beti akoni ade ade nyina me ko ho nyina ni mo na akokasa visa mebushanfo ho mo mebushanfo bebre so ye delegate water pa me kase enti wo mre wo tire obi Kennedy no ma ana ato na adwene mu enti dia me de me kan se ahine Kennedy wa bobra na ase MPP for mpanyimfo de Kennedy abadan okura che se safomenti ase ase papa no party no ase afei na wabamu nanso papa yi aye adwuma party mu edi sika ewura party mu atokas abua party agina nkofo platform so aye campaign amoma ba be take over by MP enne omu yi Kennedy boniaye majuma meye ewa Sofia minim kura Sofia Kennedy ba ho be ye campaign ni modene ema benito Kennedy be adwuma nso ne omu nyina pese omu yi Kennedy ase atwede ntimi de me kan se MPP mpanyimfo epese ye break 18 dia de nanado e kan se on ta obi achi no na we minister na ko Kennedy wa nya eno na wo begina so yi wadi no ko emfa ehun ka se me kwa ha ye be yimadi obi bia nya obi adi party ne nyina ye dia ana ye efomfo ye ne ye bre afo Kennedy akasa ma fomfo sa police si fo muntie me ken wa kasa ma ye papa da bia utie ken police si fo na brew amko house to house ye be ye sa 2016 election we ye ko West Coast say e be to kasi de obeka bia mpanyimfo no muntie na so ye no mkasa so okay MPP de ene de mwaka yate e be kwa koto aba enti me de me kan say omampanyi dwoma ma vote onyaye no the second time we no na nye easy e da ho NDC ni so won se sana adwino na so utie NDC ni a wase se mo de kan ba me to aba makin se ohwe omo yi flag bella NDC for flag bella bi okoshe woman bi dem ni ko di nkomo me pese me bondi aseba ka che woman se woman e madam fo pa oton pa no wo mesto ani mo aseba ka che nse se MPP for ko yi Kennedy a abato no NDC yenya NDC flag bella mo yi MP okay wasi se omo ko to aba parliamentary candidate yes e ko yi Kennedy a abano yenya woman if you are no beka yeboa candidate ya okoye wasi se mo ko yi Kennedy dia NDC and forget and I'm say yeah some people the Kennedy banko adia abato on enye yedin if you say Kennedy onkuta position kase bia as a minister ewo MPP abanti say nipa no o to na wo mre onkodi obi anim enkoye bibia ne ho abatan bi nanso enne vice president bay ana etimi aba o man we ma wa be pre akonya ne first time wa we ne da e bin sida entimi de bia me kase enkomuma vice president enka on check akra enka be 8 years time no vice president hu saba be akono ama party no nanso nipa bia omu ze 8 years time no be omu 10 no omu na push vice president ko na zo ko na nko ya sa tam ya be take dia be over nanso anya brenini ebre we de me hu se eye ken ohene ajekum
ana Japan Japan ana ba obetimi abreki 80 no timi ka temi nuanu delegate say ye de ye wo fom da bia no empanyimfo no se fire fom ti ye koto aba na se ye nyi de o ma ne pa ya da delegate ye ba ye fi a ye hwe didi atem a ye di yen ye hwe kasa ye katere yen ana man ko yi wenti yen koto aba we die o my Ghana se Kennedy wa ye bi pen Kennedy wa bie nyuma wa fa workers ade esa ya me de kwa ze mente se Kennedy workers bi akọ demonstration wo mam da se boso me yaso ma anya de be me nya maketua Kennedy wasi the security kura no boso me otua ne ka 30 million na teacher training ko otua ne ka se wo mawi e police station foi from police station chairman to police station youth organizer constituency chairman to constituency youth organizer me catch them say na do amamu ba e constituency yenya hu constituency executive munya hu na police station munya hu esoro ho ane no magina na me catch them enti abato na amukwa kwato yi nipa 5 no chairman fo muntu aba na Kennedy na wo mra na me de mu se sa 5 no kwa no Kennedy obato so mi no enti se omam to am honorable Ken no ama so mo so beba mo nchen biom savo yase se otre onsa baako ehwe unua so enan na aka enum no enan no se ehwe wo de be ehwe wo so okay enti me no de me kan se parliament tie sompa fo no ana me ya se omunua parliament pese otu franka na parliament fo nyina empese omode omo support ba na reach na se Kennedy every where enti wo so free parliament pepe flag bella parliament fo ni bedi wati ana eno ne asem no enti abanyansafo yebu ne be enkana asem ne da ase menko ofoforo ho na dansa na no me sister medina chi maame baako papa baako Linda Ofori ya dankwa o South Africa o hwe onua be ma o so onua be ma ho wife sister medase menko padmo lafo moro market say moro market boko observe chao me so mi che say na me ba ho and oba sa me boss ma no from me me boss ma me de ne ba you the kia bi obeludi mpabo ama o de concrete. Oh nice na dey bi na ba on so also the on the moro market tin na obai dey bi ba ho nyon nam da bi nyon no eno me ne captain na bai moro market for hoye o team moro market na o de kia ene bai ele você tabla abegira sabo moro market for say moro market for any crew for Kennedy de da sababa kese obi atil dia the way am for say wo make the Japan no so for Ghana for mistake here o me happen no so mo hwe na mo de make Kennedy na obedi eso the thing say Ken be di eso kra na say em say de ekoso ene o be na we be sra police station executive yenyina ye sompa mo try na ifo ba we be shaw we be shaw ne bi si dawo on baba ebia obaba bia mention of be shaw bia na bia obia na na do nyina obeto ba mention of ba obe shia obia ye police station executive yenyina ba say yenko shia police station executive no kana di ba mu na masa de we dey aba into na be set place ona be set yes we be si da oh e be si da enti we no kisa bibi so your police station executive so wo hwe de akoso now o ye no musua o sate no nyina so kele de ba na ma obi e sua no wo so no ba e so ba ko ama na sa so esi wachi intra mo nyina de amete dey e ba because you mo no ka awan gbe se ko me ba kele de ba ye no na mo nyina dey e ba bi it is so your police station executive mo say Kennedy ambassador sanema bi ama yen sompa efe we na chese se de abato ye de aba no ye skoko buntene ema no e chese ye na mo bugwa asum kofomfo me mit kofom nyina no bi abehia ka Japan de oba be wene ka Japan de o ma mento aba obi kwatu ka so ma wonto aba eti ba salma hu se ese me ye de omo no pe enye de sabe
we be catch us me day me dem de o pɛ de sɛ me day me ye nso for kan de me di na kiache me be atwam no am say asofo expose o de bai o ye o mu me hwɛ ni nyina bi matra sɛ o so o mamba pa gye sɛ wo hwɛ mo obi sisi obi sɛ Kennedy Japan be wo sɛ obi sisi obi ompene it expose no ya asofo ni nyina no because of say o hu sɛ ya sisi ye hwa nas dia o ye o hu sɛ sisi ti o no mpa sisi na de be hu no sɛ de ntia mo so le tie Kennedy ni nyina ne sɛ ono ba em sɛ aba fo timi nye kululu bi aye dai o na mamum it sɛ po bi a odo ba ibetuma ye sana hu no sabe hu no because ka obi a eni pay onya me de me stress e wo se o me petumi kwa no onya na so me petumi no ye hwe ne ma o ye no de na sa ambition ni na ni so se bia me be president we no da bia no so la o me da president me mpe no ka ma me tibi na sa ta ru nyina no ha do ye no o ye it is like o sa bi no kwa de na ka na ko be ye mo obi won sa bi no hwe $6 million e wa ko tu $6 million e wa ko tu e ye is say o be use ka $6 billion $1 million aku tia say ye fa ko ti hospital abro onya na gbese that time of president o ma mo ba no obi eni ho nya ba mu bibi da hwan pa na so no so ko ye wei ana so ko ye wei ana so ko ye wei ni enka o obi atutu no ha o da mo so nko SOMPA FM what they can esi wona de wesi ha o da mo so nko o ma mo ba nyina ana de me de kwa so say businessman ba be do man so a me so man because onim tema ha bono empabofo ne fosufo ya mu suni ade no wono ni problem na me mre mu kakra me ti osafo o ka honorable Ken sem nyina no one smile baroka say we businessman pe and I was smiling yes adentia de ntia me smile ne say me tompa boa me hwede ne me kona me hu se Ken ba wetima hu ye problem because obu ha roba ono no onim sa problem na e face no because me be twem no me last year if October na dollar no run sa no am ye gwa no cry dey ba from kola it mean no so Kennedy we businessman into one businessman for the higher it all in fact so I'm a party I got MPP for I'm saying I said I say be home because all deserve say on the before Francano na otimi agim kudima was me no me follow no me no video me oba me dem me pen drive ma record time o expose asofo no anas de ya that time ordinary bibi ko share no se bro ni na me morning na pen drive egu me dem me follow that say me just it was all president me ko da bi ya ka president so da ka sa ka oba bi da bi na me o ka so ma na ya me ya say me say o quality no no ba obi a wote mama ni passe de boss wey yesu kra ka asem bi o si di pa bi fi gelisa me sako jaluku o ko sako kwafo akwakafo ma mbone ne pasa o so fu do o twem aso pa ngi do o twem obi on mo rade o do woro ye no mo fa ko hospital ko tues ka se ye hwe no na de se kwa na ke do o kiro basa betua o wi ro busa se mo so se pay de he ne yonko amo si do hu ne mo bo no nti boss obi asabe bo ya do ye sei nkemo foko go twiria me hwe no de bia scout and mos o ti de me sum no ho ma o tete ma omo sadi po so be president ya ni se ko so ti ano because what this ka bua omo nya ba mu ska gina hwan ene ya tene nka se ono so de sika bua gofo patono de o wotema ana be ma hu se de ba me pe kwa ba akokwa se ade na ni ono ayi so be pesca nka $6 million no ska keto no de ko bua se fancy hospital neska keto ska u check back all currency and now $7 billion no ya de no na ko no that is ska no se ska bia ska ngeska ti no oba se ye ne asabe ofom no asabe ne man ko yie no oba be boy ko ska ko dia keken was o ma be president Ghana nyina no why na what say we di kai ye ne ma bi say ansa na obetumi no e bi ma obi asida amo pe president Ghana ye hwe o de free ayi pe so a o hu obi eso de o no ye giving wo ye we wo si hospital we wo ye say ansa na obetumi no obi anya bi da ono nko na ye sa de no eto da mo so nko si forma eti ye ba se police station
executive say yɛsrɛ mo ma obi ɛnkasa kikisa meyɛ hatimi ne makyi wo nso wonim deɛ ɔba yɛmpɛ sua so no yɛhu asɛ wɔbɛkaɛ ɔsɔre deɛ ɔba ma wo police station executive ɛti ɔne ɔko ama wo ɛti wo no wako ama yɛ 2008 mehu sɛ de bufu kasa sɛ abibifoɔ na de save police station executive ameyɛ losu 2008 that time kwa no wɔnyɛ age sɛ wɔpɛ tumi wako ama yɛakyerɛ ɛti nipa wako ama every time na sɛ ɔba bɛpɛ tumi a ɛdeɛ na sɛ wo kasa obi nso nipa bi sɛ mefa kwa nipa bi sɛ mefa kwa no wa wo nim deɛ wa wo nyansa ɔno ɔsɛ ɔba bɛhu dialect ɛnkɔ nkosi obi so ansa na wɔsi nipa no so ne nipa no fele wɔyɛ medasɛ ɛti dɛ meka ne sɛ adehyefoɔ police station executive mesrɛ mo kumo bɔdom asefoɔ me nua ɛyi wɔ hɔ ɔyɛ asɛmre ma ɔsa yɛ coordinator ɛna sɛ ɔsɛ Kennedy ba hɔ no ho sɛ Kenya bi ɛdɛ yi ɛsi kumawu hɔ no wɔ ɔsɛ Kennedy ba hɔ Kenya bi ɛsi hɔ no nti Eric mekyia paa bɔdwuma ma Kennedy na ɔno ana medo sɛ ɛdɛ wobɛdi nkonim nti mede ma no bɛsi yɛda ase na menkɔ YouTube na menkae message baako mmienu bi na memmɛtoa so Kennedy will save Ghana because I'm a Christian, but Ken has a good heart. And Kenneth Wilson from Bremen, Germany. Okay, on say that. So I say who say man no day. Kennedy Japan's good works will lead and follow him wherever he goes. On say that. So I say Sammy K Enterprise. They tried to stop Honorable Ken and they couldn't. They couldn't stop him. Then he became unstoppable. Again, they tried to break Honorable Ken and they couldn't. Then he became unbreakable. Okay, once so yeah, that's it. Black so I say Honorable Ken chose. Okay, but why you me yeah. Okay, I say no Ken, no vote. J Usu. That's it. After you call Facebook, so then kind message kakra. I say thanks so much, my dear brother. Okay, we a message or dear about. I say Ken will lead Ghana. What does say? I say Fab Digit. I say in fact, my fellow Ghanaians, we must be very proud of to let Honorable Ken to be our next president coming 2024. That's Nana Opoku Ajiman. I say maybe Tawa Kumsin is ungrateful daughter of Eve, but all transgressions will not wash. We are alive to our duties as grassroots. We know what Ken is worth. He is real deal. In fact, Ken is the best to lead. Okay, also, yeah, that's it. Now, Mamenko Paul Entwiso. Rapport. Yeah. Be on microphone, mami. Bibi Aboko. Nyankopon no mumpai boko. Maybe say same message. Why Honorable Ken? Obu samasem. Honorable de oye bema, ye kan bema pa Ghana. No why. Oye bema. Sound. Yes. Then man ye bema. Adia a man ye bema maniji no ho. Se ne banem. Na wudi boni a obemu hu se oye boni fo nti ne boni fo entra. Ene na MPP fo esuro no. Ti na o ma ha ase e kansem e fa no. Na me na kansem bi wo se de nyame ehira no no e monudua. Enye nsemu ye o mo kana Kennedy na bambebu. Yeni a ye to aba Emma MPP a form for no mesremo enidi ni ahon brase mumma on chama bie hunahuna mo munya kokoduro obi antimi nyimu free delegacy no mu da ensi se wakodi Canada achinti ye best you be you free ebinsi Canada ye bema wo wakokoduro nimnyansa aye dibu oman cause said de wohwe ni nwuma oya wohwe nipa kuta no bosome so a nipa Canada edwene wo mo ho na watua wo mo ka no saa na obedi wo ma we so a obenya saa adwene no na watimi edi ebu wo ma ne Canada ewo odo edi manipa no saa do na saa na odi be ma o my Ghana Canada
ma follow ni saa che na sem bia obeka bia e kire se openkoso ni bibia woka bia openkoso sisi ye hwe wo man mu a omo lawyers ababi di wo man bi so teacher abedibi politicians na dia no mudi sisi Canada na unity as a business man emiti amiso mo molo market mpaboa na meton sa ai ene metro hoda mpaboa na meton e di party na chi ache said they na call say kan you hunu obi a so obepe president say me ba delegates na so da e kan Canada na set example we na obeshi akura so bia ye ko school mu ba bi any other Canada be share ye koja solid down ke se obi esua o ko airport ran ba to asole na wo na yi etu assemblies e ho ni ko share obi the message baba ma men kan man o say or a delegate or asonase or say vice president eba Ashanti region no ma each delegate SOMPA 200 FM. cedis. yeah But to do western region I'm 400 cedis into on Shannon on Samra Ashanti for 200 cedis emre obia because I say onu who say or value western region for no say Ashanti region greater Accra for baby ko mo diane yeah why then baby o chemu nyina Oh yeah mo didi be on microphone me say baby ko mo diane bi mo didi ena me baba ko kan say nya 200 say nya aduane di na sa ya de nya aduane o okay eso yi mo no oh yeah sa ele si alo start yi mo na de ba ko say yesika kra na omo say ja to yesika no kra nso ye che ya nso nti de okuta vice sika no kra no ho no hwe ne ye sika mo de tuwe wase bon anso oh yeah anso nti de okuta sika no kra ho no hwe ne ye minia said the American say onu ni businessman a oba bi dina Ghana name na ye mpabo adwuma ye no ye duty ani ye tua ekura ni ni ye tua 240 ni yesu ene duty ko 800 or something kra 800 say 800 million 80,000 80,000 ibi kura guso so but first time mutia say first ni tua 240 and a quarter 300 amuma so ahwim so enti adwuma na ye den egu businessman so de oba ono onim se de business ne tie wo kra ne ma oyi ne ma hwe wura ai mazim ha obi esu oti ase ba wono so onim ade a oya betimi ama ye duty no atimi aye stable because wo kra ne ma na nim se ne ma no ene ma ne da duty da ebi a 400 million na se da ho no saa bi a be 6 months a go di am fa 6 months so half of year no sa ejina ho no mo a ubenya income kakra ba ufa ne 600 echina wo di ne ma foforo be ba no na sa akọ 800 entu kakra wunya nyina wasa di koto dollar ba that say wugina ba bia wugina anti businessman Mr. Union delegate for say Canada you be a we businessman or tibibia ase omome anto aba no emfa ma no no medi wo man Ghana we so na ono so businessman oba minim se Ghana so ye ho beto Ghana kura ye nyuma titru pa ye business toton ko an ye enti so oba na ba yiri toton fo no a si ye dwuma asai enti yesre mumo bia mfa hu nhenu mu se me koto aba ma nipa so mesi a ye beyi mafri delegates num ebi nsida Canada yo so na wudi na chi a so nkan oye kukurudufo na no oba enye no guy bi odin se asum na no si oya na o ka se ye pon a mu machira
ọkọwaya ma na ọsọ ndị dị akọye yi ẹda no kura nwa nwa sẹ man kọtụ na ọ na nka m so man fa m sẹ nka m so mi ye so enti mi nuanom yɛsrɛ mpanini si yɛbɛsi wo so a nka yɛhyɛ wo ma ɛnyɛ ne na mbɛm wɔ mo de na da asɛm bi aba bɛdaadaa mo na mogya Canada akyiri edie kɔso Canada wa kɔma yɛn bɛ 7 years ni abribia ɔkoma fonfo tumi srɛ mo srɛ mo ni de ni ahombrase montoma na nkwa ai agorɔ bɛyɛ da ifra no pa medam ase nso da ase masa USA o hwɛ yɛn yɛda ase kwasi agyenkwa USA nso o hwɛ yɛn yɛda ase James Japan Jimmy but also o hwɛ ɛwɔ USA yɛda ase Mr Albert Broby o nickname Bola also o hwɛ yɛn US yɛda ase wonya munyina mre amo hwɛ yɛn me big boy Fifi Uncle Fi operations manager baby ubutu bia no yɛda ase Sources Radio so afa yɛ UK live Sources Radio UK to European countries ni nyina so edem live Sources are almost 80. Now my main incoming president Kennedy open kese we aboko adom ani ahwe say we aboko yakopa adom and we had an honorable Ken you know the boko me so me de safu anti we share Ode safu ya frame ya safu ya mistake ba mu aye ode ya no uko fa kofi a kofi e best we say wo ba na say ode oba na be ma be fie say o na me message mo me message be say dead o ka say kofi pe last everything mo say sana by we e cost nti shira so ma no kra nti yanko name yo me da say me da minion mo say so for na me wo camp bi na me so hye na wo camp be na me wo number 10 camp eden ma wo so hye na me so hye de ma me so hye ne say in fact na ye kwa but hwe honorable Kennedy na ehu say no wa buy dem yenya ye de afi na delegates ana say form for eso yenya ye de ko first e de bia na akoye esoro nti honorable Kennedy abade afi na yeso so yenya ye de nti na say de mi nua ma de kan no special voting de which is 500 me say honorable Kennedy bem de ende eja ma sorofo no so o mo kan wasem ye ne nua no ma e delegates e ho form na e kasa o mo de ne hia e kase pa abusuan yesra mo mention of crew from west and no mukase and ho ye be stress honorable Kennedy ye nyina yate ye hu efiri se wonya ma ye nyina ye hu boa na kwan wokoma ye ko be kai se edodro bi a ye nyina ye former chairman Fred Blay ye chi MPP fo bi a omo ho ba asem Fred Blay be gina ka se omo MPP fo nti de police pe on fanya omo form court honorable Ken kwan na bema otimba abonche be ka se omo MPP fo ye ko campaign no mo ka ho nti akwa ma yate de bi o fight mai enye nne anan no a na o be fight mai wa fight mai che nti se delegate se ebrani ndie yeso ye de aba afi na yeso so ye de aba nti omo hwe na ye de no omo nyima ye ma ye hwe akom ma ye team popo bibia ensi na ye hwe se bibia be kama na me nwa se ade ba kwa nwa se wo hwe numerologist for ne adi for aso for obia ye prediction ni bibia Kennedy obia ye prediction bia Kennedy but among for self interest mbaso ma fa fish bia anto so me self among for self interest nti ya se no mo de the number be me onim say honorable Kennedy ne ba ye beto because wonam ana ya hwe de bi ye nuanom delegate mo hwe de ya na ye for trotro ya na ye kodwom central market SOMPA ya ko ba bebre enanti ni enipam ya na ye tensem nipa omo di other candidates na ti nyina na say one candidate echi no omo nyina dodo na V8 for Land Cruiser Prado nti omo nsi form enipa no omo nyina dodo sign na say wase wa pack ne car afa Dr. Mensa say o kwa adum say o koto ade a obetensem a yeti ne bi omo nim ya na nan form na yeti say amanfo ka mo afa kan ama mo de kan badia ti mo nya de form for ne pema o say da be e kwa campaign na house to house on yemre
because eno na mo penny dey abrɛ mo nti dey mo ka sa mo penny dey na abrɛ mo e dey bio asa nti ebuso yɛsrɛ mo mama yɛnyɛ focus mama obi anada mo obi aso hunu na ye sɛ da bɛyɛ boy ɔno nko na timi de ne sɛsi ne bo sɛ ɔba ne pay ɔmfa ne sanka ne bo so me ka tue nyina ɔsɔ de ma scholarship yɛnyina tie sompa ebuso wadi kan hyehyɛ wayɛ hyehyɛ ya to de ɔba ɔbɛyɛ ama party de ɔba ɔbɛyɛ ama yɛn ɛne de ɔba ɔbɛyɛ ama ɔman no enipa 10 no yɛnkyerɛ de obi aka not a single person na timi akyerɛ sɛ ɔba ɔbɛyɛ we na ɔba ɔbɛyɛ ko ɔwɔ hɔ no de na ɔyɛ obi ba no ka kyerɛ sɛ me ba mɛyɛ we ya bisa sɛ ɔwɔ hɔ no de na odi kan yɛ wo ma obi kitwa ɛna kyerɛ sɛ wonya kɛse a wo de bɛma no ba wo hɔ no de na wɔyɛ na ɔbɛhyɛ bɔ sɛ ɔba ɔbɛyɛ we nja buso yɛsra mo sɛ nyina yɛ delegate sɛ nyina afei na yɛ de abai de mama yɛhihi mo bia ɛnyɛ we obi nkwhyɛ ne kokuom hotel bi an office baabi na yɛn ka bibi nkyerɛ ne kokuom kakraka na ɔba ɔmɛka bibi hu yɛsom sɛ yɛntie no daabi yɛso sɛ be sɛ yɛ matured nyankopɔn dom yɛkɔ yɛnim kakra policies ne yɛdi akyirakyɛ nti yɛde abai deɛ ɛnyɛ de obi kɔte abɛka ɛyɛ de Kennedy na abɛka ɛne yɛdi akyirɛ wɔn na abɛka akyerɛ so for last bɛyɛ 1 month ni na metie ɛmaa mmienu bi ba ha na ɔmo so ɔmo free ɔmo kɔ Lebanon Emmanuel from Lebanon in fact me ro aho me hyɛ dem na ne su atata the way ladies ni sika ba ko se Kennedy Japan yɛ akunafo nyinaa kunu wɔyɛ awisia nyinaa agya nti ɔwɔ srɛyɛn delegates ba ko se wɔto ɔba ne bi ankɔ ba to aboro so ama yɛkyɛ no Kennedy na yɛ akunafo nyinaa kunu awisia agya ladies ni kasa na awosen ahreho to your delegates na wotie sansen we nyinaa who say yes we have a man bema won sin suom okasa wan say asem na oka no onim de oka on hwe bankum on hwe nifa on de oje watimi a kire adnema oba obeye say yeti Ghana ha minim da se banchi enema banchi timi je yenim ma ne say fufu ye de banchi fufu ese ya ne de aka akra banchi akra asa starch starch pono ba kana Japan timi gina na so kire bone masa ne matimi de banchi ye yes say Ghana yeti sika so na fe ne ye hu yeti sika so ba ye hu ndi e be sre afe na Ghana ye be pagya afe na Ghana nyakopon adona say de honorable Ken ba ye be hu sa afe de nema e be kɔ nenim enema be kɔ soro ebra na odifo no ekosra David no okoye no ne nuanom ehwe akofa akesefo ba atenten kokɔ saa o se dabi nyakopon ka se me we na memfa no mra o aka baako mu nuanom asa o se baako e wo sere so a ofiri bi mfa ncheme because David said the Bible ni sikan na o se oye sa obreak o se mo se tena se yakofra na bo se me gina ko pem se obeba SOMPA FM nti afa na ye David no aba ye David ni ne ye be say na dedege se ye David na ba honorable Ken ohene Agyapong yesre mamma intie bonkum ma intie nifa mamma anya focus na yama ya dwen na ho yama ya ni na ho na eduru hɔ a ekokromoti yama ho ban yankopon ya doma Kennedy dia waso na ne be adwuma nti won kɔ soro nti police station bi electoral review oboko bia na constituency oboko bia no on delegates ne kasa police station bia inipa 5 police station the whole Ghana come my be 20,000 yes sir yeah 20,000 and penny for your mudi baby ye come boma omo ba bia nti yen ne be si hene cause your time when you 200 na si ahene nti nipa 200,000 there damo peno ene gina nipa 1,000 ene nipa 1,000 nti ebesre mamma obia me fram kukuom ena dam de obeka no de ogi ya na de onya ya na de aka tuna som de onka nkyere ho oba o meka bi bia nkyere we se me call ye no ye ma me wei me call ye se ebe ye me wei dabi ba me call me ba wa se too many pass me si na eno ano no but Kennedy de oba ya no aba ye ba wasi fom wa kire de oba obeye ye won de ne obi se eye me se yesi ene me se enye pe enti mesre de me kan twa to ne se ye be se no enu delegate say let's go what Ghana needs
not what some people want. Meda busan fasi. Yeah, that's it. Mr. Kennedy, yeah, that's it. Aye, Brasolo, aye, chairman, Emma Kennedy fan club, Mushel HFM, Ehono, Nyame Aduma, Sunday, mo regular meetings, na mo 2 weeks, no. Nyame Aduma Sunday, mo be share HFM 4 p.m. na mo meeting no. Abaso, ye be phone lines no. To mbet me afre 0551 931 0598 931 Masadan betnase na me ma 2 minutes bi na denko aye Mr. Amoko GH o hwe onso edase Mr. Alexander Kofidogbe also o hwe live onso edase me ma me bi o South Africa Peter Maritzburg your friend Matilda Do wa me hu wa mesaba besa Masadan Jagofi Yanko 2 minutes. Oh, okay. And then they said, "Me can't." Just a minute, and omo buy ya. 2 minutes. No. Minute, and no na ba na ashe me crying, and them so am my baby. Say you na me. You know senior na me. Minim sir. Me na me podo do ase na obia. Me de me sa pem na me de me say bomb na me de me na pem. Wo de adam be sia mama ana me nua bi na be ka kire. Mate. Ana wo shadow pem ni bia bisa say Kofisa. Me ko bu sa mama me per class. Bisa obia. Wo de o si dom pem na ka sa wo hwe Kofisa fo. Me na me podo do off. Kofi. Masadan. Ya me ntwe wo musa. De metima kan say me nuanom mpanyufo ya mba ya aka bebre. Ya me hira wo mo. Na de me dane say ene o mampanyini aka kire say obi atime to na bakọ baabi ope. Ti ehunu ane me yu de firim ne no hwan ne nyina na ayden. Eto atwa. Safo me nuanom aka bebre say eye yewura wo hene Kennedy. Ono ankasa ne ye de awaba. Na mamenchia minuanom a omo Ahanta West. Ne kurumni safo akopa adwuma mame. Nuanom bo adwuma wa Ahanta West papa ye nua akwa Valentine. Eba last week so man kofo ebo ma so. Sao. So you jam and a beam. Chama kokosika ono so obia east. Ono omo de ne ba for MP ho. Okay. Me be ye o ma frem say omo ko police station ba police station omo ye adwuma ma onda ko oda platform ne so kra kokosika ya timichia ono so bebre de metima kan bi omo ne say da bia ya ye kan say grassroot afa na yenso ye hunu say yenso ye mra ye den adu senti na me kan say eduru tama ye beto abana ye na ye ko afie mu ekoye campaign ye na ye nam fom ekoye campaign ebetu abase ebetu abano be wie kura na MPB wo hono ma no constituency kura onsi woda na emom coordinators ene ye police stations no ye ne yedi makotene na buza se ye to abano wie a ye no mfaso be na ya ye nso yenya ye nyina ye tie so ya to abano de ama o ma wie no even o pesuku kura ma wo ba kura no admission keke no ene kura duru ba bi a ya na edin na ya no mo de ade bi ada ya masese na akoba se ene de ye ni tiba o muntimi fa ada ye biem o mo ya no maka ene wa ban mu cha ene beduru so na wo de baba papa ene sa de na twam ebinuma di ministers efiri o mampanyin kofo so besi ne ene na ado pen so o ma sa di mfie nso na sa kan kika ko mfie dunum ye police station da ben ye nso ye de ne beba o mo ka sa asem de a kire hwe ma me nkire wade ye wura adokufo that time no ye MP wo manhia nyina ne enchim o firi ho no mo akono ho ane ba napo enyambia napo ya adokufo de ye wura makwekwe no di MP wo do me kwa benya yes sir yeah o firi ho no mo no ho ane one adwo asafo abepre se nya adwo asafo ane nani ye de na eye ne ba makwekwe ye wura osafo mafo ne man mi no mo ye adwuma wo hene senate ye wura kandapa awe national security board musa say tetrim you know the DMP ne de no no enti ye police station for no ye so ye de we hefa saafo na omodo omo fa ase kono enti that time no na omo constituency ho no mo no omo nya nipa bi a we ye police station secretary na chama obetime DMP ni bi
but or kwa what the Nidia never saw, no, the Adada was there, what banty, a bamucha, now the ever, in fear do Numinia, so Dabania, the ever. Maybe started at MPP 92 near to reduce or cardim. Yes. Oh, Mensia, I took 4 pencil. Now, Mr. T. That time on about me, I know my about 2008 near the Keltria. That time on 96, any of Betty Syria Colloquia, near any part 10. Quabrenya me, a billet, your book crew from Yamin Fanny Crancy. Meanwhile, Brabre Pa, when you were dear word for us. SKP and Fung, second vice, Tafo, on Yamin Fanny Crancy. May I you, near any part 10 and near Casa. Now, at the TNDC for so when I'm crying your board is a master than Syria Corana. It drew a be a boy, no full ceiling. So drew baby, meanwhile, a boy, that Cacro, they had done Coranedi. Say, near MP or ban and saying, ya, I am in Shanofa. Nanka, your boy, and I said to him, what? The young police station, Tabanian to be dressed. Go ya to about me, be no matter my boy, she got $1 million as your wardrobe. Ya chukra, I won't. Na sikane se na nya 10 million a ke atwe 1 million go ai go ahu sa ma mi we ti ho no mo se di ba o mi achi se yen san to aba o san ba baji post no wa di kufo de age na na do de baji ba o mi ade na so we ni ama no si fam e ma so kora so o san baji de aka ho no di ministry of sanitation na me ma me no bi no pra e wo kwa ho so o sori ahomachi no obi pra pa wo kwa ho na hwe obosu egu no so a na katua ye 1.8 etimi come 10 months then my no what the $1 million ese ho 300,000 euro ese ho ye ni hanu ne okojiji kai yo fo sika de ekoye campaign that time na say sika no o ma me ne dem a ana say neni ho say na say sika no ho no mo a ada no wanyi say sika na ma me afa nye campaign enne ye to aba ne kai yo fo sika to onu na edi MP nti police station fo wa ban mu a na eche na abenya we ne dada na yi se wa ban mu na ye bobo ekura hu won fa so che se we je na secretary ye ntro obi efiri ho a wade ne busuani hwe nipa nan amabo ebusa se that time wo ko ansusuansi no na nipa ni ho metima di no mo ko fa mo nkrofo bae enche ye be ko prime minister absolute to MP mo be hu baabi abusuanfo ye sa kwotwetwo mo do ma ba na sorry ana anam fom me ye kwoto aba mitimi yi misika de mo obi kwoto aba matra party mu since 92 me pama de o CPC machine ba kokoro obi ntimi to obi ma me anya na 2 weeks ago we ba say pam political suit man no me say ye nua Justin Kodua papa ndem me so anu ma sorry ti enya no so bi kakan ho party ni mu a kanya ne se ebrei eduru ba bi no obi kura se ndisika kro mfa anya politics biom enso na national security coordinator onabo kan ko no hoko ka che so omo ayen yewura kanda pa and then the budget yan tudin national security budget yan tudin no mo ba mo ha no ma ba be trase na digitization na me tuo the phone ma me za me to credit kura me ntimi to go me nim ya de ba na education cross e ko na nko na Ghana card na wo ye wo e be ma ba mpanyimfo de akura ye hia de aya de akura kwadum ko reliable na muri we abedada e say ye wo na de ne mi ura safo mazadan de mpese me kati awa ne say mi nua no ma di kan ka bi delegate e pamocho ka we kura de nya chopa obi a oba be hwe wa be ma aduane adi nki e pa o chew hwe omo nam say omo ba constituency bia e be ma 10 appointment na no na woni harum na 10 appointment e bisi wa table bo ha atwede pipe constituency chairman no ote wa e be ye ni DC tachiman na bi atebubu okay e bisi ho constituency chairman ya man appointment you ni awo no ka nipa 17 no ho school feed ono go yi 17 even the background nwaye do obi ne ba wo nwaye omo ko kan ye chairman no omo pipe TV ya so ne yi studio he ya e no man ni yi ade ma we na say nipa 10 we yi film 7 na aka no omo kura ye executive no kura ya ama omo na ye police station ye ne na mafiu ye na beso ye so asa sa na da no atwam nti police station executive ye sremo onabo kent mi bie ni fie ma MPP ni bia ko enamu musa say minister dodo say na betima ko ni fie me de manu asi masala nyamba next week obesa ba be go le lines so ye nchi asa onabo kan ni no ade so grassroots emrenie onabo kan ni
grassroots community safo. Pacho odi ni bebe akasa. Safo me kasa from UK. Me pacho odi. From Kwabranka tia. Kasa from UK. Kwabranka tia nkasa. Aha, dia me kasa me kan se de nyamia simo ball duma papa e pie mu da bia amon koso ball duma papa. Yes, delegate from se amon to abanma onabo ken. Na omra no me o man tie because ha we de niam free ha eba Ghana duty obeye no enya sam ketwa nti esre wo mo mesre amanse wesefo mansofo delegate kwa mo manso munyira mo to abanma onabo Canada Japan wo me nan fo no mani ade yo na ha mo ye delegate ma bobo mama na se mo to abanma onabo ken na omo di o mano so na Ghana en fa no tuma sanfra ti kakra me se ba kan no da wasi nyami shira Eda se. Honorable Kenny. Hello. Good evening. Honorable Kenny. Pacho din bebe akasa free. Akwasi ya style. Masa kwesi yankasa. Inshallah. Na unga kan ke ye bensen. Aba so le wu no onko yumla. Yate. Sub police for enti atwan police for no. Why? Honorable Kenny. Hello. Honorable Kenny. Good evening, Accra. Good evening. But Odin Baby Akasa free. Good evening, free Accra. I wish I market. Me bacho yankasa. Ya me sunu kweli. Papa ba ko na wakasa no wakasa yi papa. Na second video wa me this o man so ya wu. Canadian video man so ya wu papa jeze. Ade a Kennedy epese be ye ma o man no tese mi anka mi sisi mi hu o pe e pet mi hu bi suda eja na obenya so bi ba na obeso so abrabo se de ne Ghana ye da be ni kutaka o mi ka no na wo si fo ma wo me tu si fa ka ba what did that no ko fu ye be bi le ka ye ma da be nya ka se ka ni da mana mai dan ye everything yeah that's it. Honorable Kenny. Hello. Hello. Honorable Kenny. Grassroots mrenye. Acho dini bebe akasa free. Tafo me dem say Mr. Usu Bempeni mi kasa free Birmingham UK. Mi manu guso ame kasa ne kate ye. Mi bacho yankasa. Yeah, na ne make nyina ne say bibia ye clear say Honorable Ken. We win awie. Made it right from the goal, meaning so be winning, but see and be clear because me share bullets are a man for 2 months so jobs are air ban swap. Never be a dead prefer say I can see now air basuno only size. And in the American say Obia can command to because he is ordained already. Bibia who a bit me as a son and found near any pebby bay yet. A yet day a year so pie swap, meaning say honorable. Kennedy Japan oba be flag bearer na subsequently no oba be omampani e wo Ghana na Ghana etumi afa ne ntoma pa efra ti anwumre mi frɛ ya me be shemu nkura me da wase yeah that's it. Honorable Kenny. Hello. Honorable Kenny. Good evening. Good evening. Pacho din bebe akasa free. Bajo Kwame me kasa free doma. Wala Kwame yankasa. We die ade ba kwa I am in one hour. His Excellency Nanado Dankwa Hono say, Pa said Nanado, Etima Trase, Ama, Naumia, Etima Kofa Pepa, Akofa form, say, over contest presidency, the Raho, because it's a senka, the two for say, the Bacho, Melona Baye. Ye nyina ye kofi asundwem wo watimi nanado ntime ntuba umunyafo a ne wura ho papa se me MPP ni na ne kan se ye bompa ye maye papa Kennedy Japan se erade nkoso amon ho ban na 2024 ye de ne ye kan nyina se ba umia ye nyime ne babi a ye da se to abaro ama honorable Kennedy Japan erade nchiramo ye da se ye mfa call baby my honey program no be see I say you looking good and smart also yeah that's Apostle Tim that I say we say
Okay, young far way then. I say good evening, please, thanks. Okay, also say we say why ready or share program. We say I say hello, good evening. Nana Safo, I'm Francis K. Adansi Nyankumase. Ken all the way. 2025 president, love you so much. Okay, also say we say my thumbs up. Also we WhatsApp messages na make kind. Phil, I say good job, Safo. I'm enjoying the show at work. When is Honorable Ken resuming his listening tour? I say, good evening. Ken is really a philanthropist. He's the only person to break the 8 and for NPP. Ken all the way from teacher PK New Edubiase. Also, that's teacher PK. We say, wow, Ken Presdo. Also, that's we so okay. One far with Dean. I say watching you live. No Ken, no vote. Ken is Ghana's only hope. Watching you from Dallas, Texas. Also, that's it. Message is Ned Dawson. Na me aduma next week. You better try and read the messages now. So, person will join it. Team no, and I say person on the campaign team. Na person on that platform.